final guest for today's club. Select score Margao Sports Club 1, Gomantak Sporting Club 0. Two matches. Prize winners for all Goa volleyball tournament 60,000, runners up 40,000, and Kuturi Inter tournament prize winners 20,000, runners up 15,000. Annual tournament volleyball Sports Club versus Raya Sporting Club, brought to you by United Sports Club of Surrounding. 18th All Goa Surrounding Panchayat Cup Football Tournament series on Baravir Abilacha Aitaridis Fadya Panch Ranchil Surrounding Panchayat Ground Valachi match cricket. Astri 19th Rebello Pendle Football Tournament Finals at St. Rita Church Ground, Maina Kuturi at 4:30 p.m. Finals खेलते Town Boys Sane versus Rosary Boys Bangalore. Kolkata St. Rita Church Ground, Maina Kuturi 19th Rebello Pendle Football Finals. Hockey players still. This was everything.
fair play. Thank you so much. स्वतःसणा ते जायते फोकस करतात सो यू हॅव टू एप्रिशिएट देम तांकां शेबासकी आज फ्लड लायट जावं कितें जालें कोण तिनी फायनल सेमी फायनल आनी फायनलूय तेणी आज फ्लड लायटीचें केलें एक बरी संदी मेळ्ळी सगळ्यांक फुटबॉल चोवपाक ताका लागून तांकां शेबासकी दोनी टीम आय विश यू ऑल द बेस्ट मे द बेस्ट टीम विन आनी फुटबॉलान आमगेले इट इज आवर सारकें परंपरा एक बरो टुर्नामेंट करपाक करतले ग्रावंडाचें काम घेतलां आमी जावं मायणाय ग्रावंडूय जाता तो मागणी आमकां की सदांच एक फुटबॉल करपाक जावं फुटबॉलांत खेळपाक जावं फुटबॉल प्रमोट करपाक जी आमगेली सदां हें आहा विश आहा ती हांव मागोतां नवे प्लेयर येवपाक आनी बरे फुटबॉल खेळपाक हांव टायम घेना आयचे सगळ्या लोकांक जावं गेस्टांक आय विश देम ऑल द बेस्ट बरो एक टुर्नामेंट चोवपाक विल्डेड लिजराक शेबासकी आणि तेच भाशेन आयचे दोनी टिमीक परतून एकदां आय विश यू ऑल द बेस्ट आनी सगळ्यांक फुडतोर येयले जायते गेस्ट जायते लोक भायर सावन येयल्या फुडतोर येयल्या ताका बरो यश आय विश देम वेल एंड आय विश देम गूड हेल्थ एंड हॅपीनेस थँक यू एंड गॉड ब्लेस यू